Malakan Yamka Nasin Kontin Barwani Lingwasame, Banarach update, kitten Konalat Corodian. Many am a banner Queen Guasame, Banarach Kui Embasika Mandan and Tere, which Nairobi doing South Sudan. Because I check report on Charlotte Guasame Kicha share Canadian. Mencha share Canadian. Embassy dung South Sudan and take Kenya. Chaladogen charge gek. Gaka jek kuyon te kan European. Charge me charge la natin konti la lat till let ka jen South Sudan Embassy enter which aka Kenya ka Nairobi. Men natin kontin la South Sudanese citizen. La South Sudanese resident enter which in me te la we ki embassy. Kan we agwel chikana jekono cha embassy charge gek. And over dana gakanija gagge ko jen ci yo ci gatal an embassy na mo location da kana Nairobi take Nairobi Kilimani jen gwadan tetin jen gwadan na manti embassy tetin ke report dana chalat gwasame chala do ne ke chanka raw ka jokala Tuesday mo chang welkel ko pay badak cha embassy mo ni charge ka doban gaka nija wa dung yoni wa any embassy chetene ka pas dango ant kan yoka kan ke European kangai kon diale embassy ne diala la jor kane ka so ma kan yo kan ga European ya masno de jadil gak jala de no ka qui pas ne dango ant kan yori la European ko kan ga European ka jen shangamo ko chaga peleka ka pas dang wan chala do shay ba shay ga kan so right now jo mi chala da meni embassy intamate ga ka ke report ana chalat tele ramwetin mani mi ci kuma ci kan yoji kana kon European ke report ana chalat metal yuti cha European cha embassy cha je belef ke report ana chala da kan ni mi cha yu cha ga European and then I must know by embassy by the left ka jodan chala da natin konti la we can travel document we can go ko ngai kone tene to ngwana jel te ramde loy ka South Sudan te ramde gor no we de die ne di ala to la ka wi loy ke jok which we travel document we go on wenama by you lo jok security ko en embassy take a security guard ne re kona la embassy la ja ganga mi sho ba ka na jogo no yen cha je ge embassy mi ko nga ka jëm ka la ron kan yo kan ga Europe la gon bil kana kam yo chatene di chiwen gwasmo te chikala do kenni cha ka lojo ram kel mi chirwaj no chikala no right now chala difficult kane ko travel document kun kuna la jala ka mone de ko process di ki de ka kamrar de mi ram jene jen ki ram gor da dun te mi der update ka cha embassy cha ga ma those are the situation ko na la je kani shang mi cha embassy cha je ga kana kan yo to kan ga European minetin kontila joje mo bugu shuje long ko gor ko de embassy de jele ko de kan yo ken to de kan kwakien tin kon la we European ko la you European and then they can document and they can co update so tell way out so je report ana chala de nono chala de wona ne shina roi karam da la Minister of Foreign Affairs Minister spokesperson Ramichola Puk Ayuel Mayen ke kui komena but watel mi chikana lat ka kuida te report mi chalat gwa semeni en mun yakani so Sudanese civil society leader no che oduo badanen men gaka ni embassy ajena mo yere kek sa Sudan no jen ko kek South Sudan ko je yar ko bagu je no South Sudan che yo che galwang so no mo mi je chala do shi mo gwana mo ajena mani it is damaging the country image and diplomatic interests so mala yene te embassy ka ba jo ga ka ko tele yo so no mo je man ya mala las ka let longo ne tin wana odi ba yo ba ka dil gor ko chele la we dun yene te ton ko we da di ne ma no de ga European shangu ne rin konti la citizen we ka South Sudan ku ka chu la civil servant tel yo je kana ma no any embassy mit we da di ende yo de European ko chinat
chicken de chujen winami ko shi embassy karwa de bene de kola latre la jekana so me be be ngwa mo wa en gak embassy kare wi kanaro be ka kor ka mi cha kwer ki ramchal ka ambassador Simon Joy Deng mi pai kwan yen pai appointed ko bala ambassador ka Kenya la South Sudan embassy to winimi ajala ambassador tinu ke jala kwara money no ka kwija money ko jen kwan ke jaga changa bakal ka pai badak lo dara kulu wen winimi dara position dara jo kan Nairobi wa position mo de jo kam ne ka jen pai bangwan be so before kan pai bangwan kan ben and then shay embassy ay uga so na me da la jari por nyaman go de nyo yekel ka kwi embassy ka money wana ka lerdo di anda ande kon nyo akel gwasma abde de me balatin kon lat karodian ban right ka kwi first vice president Dr. Machatin ka jen luga dana cha lumije lugan kor with the barodien are lokame ci ko en tungwa no chana ki LinkedIn katin chan LinkedIn wo ne la defend lo ye Dr. Macha lat ken wo ne de neken de ka jako de ken video kan audio de ken tour alo de je record in the whole court session ki gwada dan right Dr. Macha tin mo ko defendant ajen de je tour ke video no mo ne ka jen gwada dan e charge request ka lugan kor with the dian chuman lugan kor de bakalen ngoda tinatin ka lugan kor de barodien ajen mu kula te ka tinati ling yang antama ano chari request mo charge to defend lo ye Dr. Machar ko de kan video mo de kan tour take allegation wo mi chala no chikana lat ka allegation money chikala de wona ne ray lock ka freedom all te camera ndangro tikitin camera kela mo dung broadcasting corporation ala Sudan broadcasting corporation la dung SSBC camera ro do gwaseme camera dung nen konti la prosecution team mishika raje kan defend lawyer Dr. Machar no ka jodan jikana lat cha rejak anetin konti la prosecution team kanetela ne camera mite ka kodan wena money so na me chala da ken kwa kujeno dundian wala shi dundian but ci defend lawyer kan la da joje no prosecution team kanet konan te ka camera but gwase me ci judge ne den kontin kulug le nyor ano jikala do di ba ye loy tok ni ka chang wal baro ano ka pai badak ronkin dangraw urje dangre bakal minyono bala je lak chang wal baro ka pai badak kan wala chang waro ka pai badak ronkin dangraw je dangre bakal jari po dan jikan lar na mo kadi yendi al te kan ke kuide no men barang ay gwase mere wika South Sudan selbi ke me yadi te ka kwi election ga mandan le ngai kon yale election chalo gono de jalat netin kontila international community kenesha election chadelat ku kan demano the first vice president Dr. Macha de jelu ni tije ngoda cancel ke me yadi kana warga kana jenaloch ko chinetin wan chikan ladano de Dr. Macha de je kamra tije ko de maldarben katale kuin kwarum de lat gwatu motin security teten cancel ke me yadi kana jomo kana jenalo right now in a state chete embassy ne te chijene kan chete kanda embassy chikala no mitene de goro de right keke ba ko jika Addis Ababa shi United States Embassy chikala no mitene de right keke wika South Sudan ba ka jek ka Kampala ke Uganda titi kana kon lat ko rodian de kon ngaje no ngwani chikan wegwa latok wika South Sudan ke jen gwasmeni mi kan Dr. Machar kana kon lun be jelong eno de kuin kwa de jalat ke de maldarben na me ajeri podan de kon linkel ke jen gwasme mi jiram jidit please go no be channel support and be at command bye bye